Ne magoro bengi ya omwanchu muligereria andonsi sogoto tengera korua ngo kwaligania imegeta sini kia Ndizi TV asemesa ya mangana maya elinde ngomanye nara yabereka gokorekana korwa chingongo chonsi inye chinsi abasaki baito babere bagotalira chinsemo na gutukana boigo kunyaba amangana maya ayobereka gotekera asigeta sini keiga na boigo ningo yaletere asenchira yobikirano kolende inyora chinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyara gwetera Ndizi TV News Digital na boiga sensemo ya YouTube na bagotonyara gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonyara gwetera www.ndizitv.or.ke Heritarene Frida Kerubo na sensemo chibiero kerelio nigotoko bwatanere Joshua Auta chinga kitoro che chiskuru chikendete gochingira amachibu amaya KCSE asibabere bakwirana limbya mono gochya ase ababwatani bonsi ababere bakobwaterana nabo igokwene kibuna obokoleri obuya ase chiskuru echo nabo igo chinga kitoro che ekyombege kwegerera obone bwamwanya bantu babere bakoligereria naki engana yendemero yaberege kwira emeli imeyorogongo rwa Gusii nabo igo ase county ya Nyamira niga abantu bale no bulema baba kwegwa ebintu barachigotumeka nabo igo kwaneki obokoleri obya ase amatukabusyo tokagenda ase ayabereka gokorekana ase nsitu ya Kenya nigo omurai wense Dr. William Ruto habaka gokirana ime county ya Trans Nzoia asokobekera egutwa omwaskofu omoya Henry Ondanyo mwanchumuli karansa oike elinde ngomanyi amange tobasa gusika tobasa konyegera kwirana ndasege kegeke kerebosyo Gotaka Amayia yebirebiga umwanchu muri ni gongo kumanyabuna magega ya machibu ya matemwa KCSE gosoka bene litko ligoro ni gochi skuru chabere chigo chingera nabo igokogokera amachibu amaya gati yabo ne skuru yabeseke ya St Teresa gekano abo bachingerte obokoleri obuya gokwana no mwalimu monene we skuru yo ni goira ne timbya mono gochya asa baiboli aborokia na boigo aborokigwa asoko bwaterana na boigo kweneki amachibu amaya muri keito Brighton Makoli Natalia Sinsemecho na gotwaliganira roboti rwa senchira yobikirano nigo yarengebiririato nomugoko monene amo netengo azeskuru ya St Teresa's gekanoga alsekerobono amatemu manena nyardiga gosoki waburitko rigoro Kaukwana seskuru eyo omo principal monene weskuru eyo Sister Mary Stella kimoma niga togire asogosoka kwa matemu ayu amaya ningongwa kabuya sinyasaye asingencho ya matokea amaya toire na inde amwako yo nigo twabwata abana 30 abatano nomo na inde nyasaye otokoreire gekone otoire amatokea amaya abana babonsi bachire university korenganera na nyartika ukwana ningi kerete amachibu abya maya gosoka asingencho yo kubwatira nokuya kwarengo asabalimu n'abana n'abayiboli nyasaye otoira matokea aya niyo tokumwakira ngambi yamono boigo abayiboli babwata ya bagokwana umugango wakire skuru ngambi yamono asenyencho ubugororo yato abuna abayiboli ndu tukabwatira na barabuo asugutatwara mu cyano nde bwense litanga ningure nyasaye ngambi yamono ko perform we skuru yaito no kubwaterana na abayiboli n'abalimu bari skuru eye mono ne principal yaito yage Kano Girls bonde gento toko tebankelinga ase kenyura ali asenkoru obwamateni goboro bya ne skuru yage Kano Girls abalimu na barabomba tigirima gegase bagokeire amachibu ayo teach St Teresa's Kano Girls. I teach geography. I'm so proud of for this year results 2022. My subject I had a mean of 11.9, which I'm so proud of. So I thank Sister for the support that she has given us as teachers. We have cooperated with the students till we have made the results.
bono nigo banyarire bakubori abaibori bari batabana mwesi pia simoto tegererete igo mwari woncha moto abana tigere bacha ase skuru yaitu ya St. Teresa's Kano Girls tigende togendererie skuru yaitu egenderere mutu nando nigo nkoboria abaibori moto abana bange no nyama chibwa yo yathika gosoka maya skuru yo nibwate aliyegwetera skuru neganitie nebwata magania mange lakini rendekera abaibori mwato ikirange nabalia bogwanchokuya na mogoto support igavana yetu ya Nyamira Amos Nyaribo moto ikange chiskuru mne cheito igatotanyora government support lakini moto konye ase chinjira cheino chinke ende tokole bya mono omweshimiwe ito bono soire ofisi laboratory nero ororo ya chagetu the year 2014 njanya koera mpaka bono ono cliff gesairo gakyo mweshimiwe ito tokonye erinde laboratory yere Kudipoteri getaseni Candice TV kurwa seskuru uyabaisike ya St. Teresa's Kano iritariane Brighton Makori. Mbiamano sana omurikeito Brighton Makori aso gutwariganiria roboti ria sinchira eyabene kondo mwancho muri atugotikana nayo ni gotokwende Eyemo goika county ya Nyamira aso kumirana no murikeito Job Maangi oyo bagagutwariganiria roboti igoro y'abantu bale no bulema ime county yo una baba konyora obokonyi gwetera kibesi serikali ase baba bakoegwa ebintu ebaratumike elyo kogendereria obugima bwabo omo deputy county commissioner Nyamira South nigo abagagwikirana ase chinseme cyo ase abakakwikirana ase nsemo ya Jamhuri Gardens nabo igo kogania abaiboli koira abana babo eskuru chingaki chiskuru chireigurwe kolende nigo arua egekure getindi gochia ase ndebwensi orabuneli chikelyo naimukirigwe egetambukero muriketo Joma Angi no roboti oru Nigo ebintu byogokorera emirimo byeligori emilioni Eyemo nuguta Eyemo byainanwa ase bali nomborema nekiombe kya National Fund for the Disabled Kenya ase geti ya Jamhuri Gardens imeyomochi Onyamira. We are in Nyamira County to assist persons with disability with the assortment of tools of trade and also rehabilitative devices. Isaac Ariakorwa sekiombe kya National Fund for the Disabled Kenya nate abanigo baba bagosira abamenyi 35 na babere abubare no borema. Through this a government initiative which we do across the country, and this morning we were able to assist 37 persons with disability. Asate abanigo bagokora omoroberi oyo elinde ko bakonya kwegendereria ase obugima. How do we go about this? We normally give them forms whereby person with a disability will request for an item which they normally request, and they make it which they can use to benefit their lives and also their family. And we do so to ensure that they become self-reliant in the society and also avoid issues of going on the street and asking for money. Asate babo igo nigo bagenderete gosira chisukuru ao echichikorwa amaegerego chiase bali no borema. In Nyamira County, we gave within the financial year, we have assisted 6 schools with 1.8 million through various programs like construction of classrooms, dormitories, ICT blocks, and what have you. Omokonyi bomo county commissioner nasaba abaegwe bintu ebyo kobikorera emeremo emeronge. To them to utilize these tools of trade properly. However, we want to send a strong warning to them that whoever will be found selling the devices that we have given today, necessary action will be taken against them. Ensa moyoko igoro wechi skuru omokonyi bomo county commissioner nasaba abaibori koira abana babo chisukuru. So parents, as you are aware, we have the policy of 100% transition. Whether your child sat for KCPE or KIPSEA, we expect all the children to go to school. We are going to do what we call, we are going to walk from every home
every village as a multi-agency committee to ensure that all those children that have reached the age of going to school are enrolled in school. Nate abambero beti boikiranu ase omoroberio OCBC ase goikira bono chisukuru Eyemo na isano chiancheiro gotwara junior secondary Imeye County enke Nyamira South. Nyamira South sub-county, we have so far approved 105 public primary and private primary schools that will be hosting junior secondary schools. We have also approved 20 public and private schools that will be used as feeder schools. Feeder schools are those schools that are not able to host junior secondary school, so they will offload to the nearest primary school that has been approved for junior secondary school. Then we have also approved 2 special schools. Kuruase County Nyamira, Ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Mbiamono sana omurikecho Job Maangi Kurase County ya Nyamira asogotwaliganiria oroboturu oroikiranu kwani togotikana nayo nigotokwirana goika county ya Kisii asengo komanyibuna nigo obuteneneli bwendemero Imeye County yo wabere boko machigwa asekiringabuna nigo omuteneneli yomo aberega kunerelia abantu bana nigo abantu babire bagweso kyabene asebakoragwa na Thompson Osoro oyole omurwanereri bwobwene bw'amanyabantu asatebirubuna nigo omubiso yo abera stinsemecho ase egetambe kolende engane yo nigo yaetwe obolitonere Recho Otundo omuliketo Vincent Onyancha norobotoru asoboime. We have so many land cases in court, courtesy of the land registrar Okorokwa Mukaya. Abaigereri boboine womanyabantu Imeye County ya Kisii nigo amochirio bokoreri asensemeten retende merogoselands ase County ya Kisii. Abaigereri ya bugati ya Thompson Osoro, Recho Otundo amona bande nigo baganiria bagwakiri kurase County ya Kisii wesona ni gati. Ngo kumina kie nkumetiga abagwakiri barabu obale comfortable. No muntu kurukuno murand registro kurukumukaya ogendrete gokoraga oberire emyaka ne emyaka ebintago koraga iga mukaya neri ochakire oinivoro birna abantu bagorukikate lero nero kuba disclosure chi information chiamarmare maria bala yasina abantu bali bande bakogora bakora baoneri guchimbeo basoka isika ero makwerusio nigo chinga kichibaganiri kumanya igoro yobole mo Kenya Power gose KPLC eoneri asensemo ya jogo mo especially bole mo bwe county ya oneti gali chogo gali economy KPLC Kenya Power ntutete ko maana ki bole mo boli ingaki na Kenya Power ere gali ngumbu gali chogo kila togo kore search to apply to akana lakini kwa makanyorana omorand registro korukumukaya taligo issue title deed igagote attach owners particulars gaki na gotake tomanye obumaya nebwo bole mobona nkikegendere nando muntu magote na attach chi document chi bole mocha mago kwe search ekeni kikegendere to tali bokate Mukaya igakubwatira ligentege sinini otandura chi title deed chabantu utandura so many titles obekira abantu in disarray. Recho Otundo boigoni gaerero bokorio bobeko ruasense muhende merogoselansa se County ya Kisii asaganiri bona obisiye kunyara komentwa abakori emeremo. Kisii County to what the land registrar ya Mukaya. Before we used to have more than 3 land registrars. Ono akorega asibieka koru 2015 baka boniga. Ntua complainati to watamanda mano 2019 to complain against services chae. Number 2, Kisii ne land registry nene a transaction si jire chinyinge utotagete land registrar chitaneti sato. Number 3, Kisii County is so big tutagete land registry ende era wasiwa sakuru kubucha. Nigo bono baganiri umuteneria sensemo yende merogoselands Imeye County ya Kisii land registrar wako isikukuru asobokori bwaje gose kunganyugwa gochia ensemengao. So we are asking the land registry and the ministry of lands barusi muntu kumukaya kaiga osaba Ruto ne government amangana iga banyerigeria ya malimo Gusii maiga gosaba teto osaba abe transferred ose uchunguzi koru
nchi kora au kwa libi ndune biga in Kisii County. So we are requesting PS runs a transfer omonto koruga iga anda kole bintu bia yasa karago chiarta seitoga Gusii. In the government office, umontago colleagues for 3 years or at most 5 over transferred. Mukayo called more than 7 years. Abantu ba Kisii very satisfied. Why should we continue being there? He has overstayed in Kisii. He needs to be transferred. Nwenabo ebi nabibwatiranĩtie marimo asorgongo rwa Gusii niko bigenderete goitinyana ase bigambiro ase mono kogani kwa ruru rikonyara kwane kibune binebi nkogajanubire asobwango ko reporter ya Ndizi TV ritirane nchinkoro kwa Vincent Onyancha. Biamano sana omurikeito Vincent Onyancha asokwira chinga kichao chebene na gutwaliganiria roboti rwa sinchira iyobikiranu konde togosika isiko iyorogongo rwa Gusii nigongo kumanyumuna nigo morai wense Dr. William Ruto abakagwikirana eme county ya Trans Nzoia ase omuyiga bokumubekera eguto mu askofu Amayia Henry Ondanyo okwana kura sinsemecho nigo aboli abarayibonsi kubwaterana nabo igo kogendera Ensa anene mono ase okweneki amagendero eliogokonya abakenya. Sote tuliopata nafasi hiyo ya kuwa viongozi awamu hii tutaungana, tutashirikiana, tutafanya kazi pamoja bila ya kujali mipaka ya chama ama sehemu ili tuweze kunufaisha wananchi wote wa taifa letu la Kenya. Nataka niwahakikishie ya kwamba tutawafanyia kazi kila Mkenya, wale waliotupigia kura, wale hawakutupigia kura, wako na haki kwa sababu taifa la Kenya ni taifa moja na demokrasia inaturuhusu kila mtu aamue vile anavyopenda. Tinga kecho oboigoni gabolia abalimi imensi tu ya Kenya wesokia asobonge na boigo kwelikia eliokwene kibuna serikali ngumanyere omubaro bw'abalimi ime ya Kenya na boigo kobeka emerubili ya bene ase okubakonya. Hakikishie ya kwamba serikali ya Kenya itasimama na nyinyi kama wakulima. Tayari tuko na mbolea mifuko milioni 4 ambayo tutawasaidia muweze kuendesha kilimo, tuzalishe chakula. We will have another 2 million bags for top dressing, and therefore we are fully prepared for this planting season because we want to support our farmers so that we can eliminate the shame of hunger in our country. So tutashirikiana na waomba wakulima wote. Saa hizi tumesema kila mkulima ajisajili. Ningekuja jana lakini nilisema nataka kuwe na mwongozo na mpango mzuri. Wakulima wakishajisajili, hatutaki wakuje mpaka Kitale kuchukua mbolea, tunataka kuwaletea mbolea karibu na mashamba yenu. Ndio tumesema kuwe na cooperative kule chini, tutambue ni mahali gani tutaleta hiyo mbolea, ndio pia isiongeze gharama baada ya sisi kupunguza hiyo gharama. Kecho boigo nigo omonogeliwe bunge nene Moses Wetangula abaga kwiranirimbi amono gochiaso yokabere omwaskofu Anthony Glory oyo obere gakobasira anene mono ase okoba obosemia kulende nigo ali eira gochikomwa obomenyo. Bishop Crowley has also been a pillar in the growth not only of spiritual nourishment hapa Trans Nzoia na West Pokot, lakini amejenga shule mingi, amejenga makanisa na amekuwa rafiki wa kila mtu. Ukienda kwake unapata wale ambao si wa Katoliki pia wamekuja kumuona kwa mashauri na maombi. Bishop Crowley, as an elder,
when you describe Trans Nzoia as the best climate in the world, we only interpret that this is where you want to settle. Na sisi kama Wakatholiki wabunge, bunge zilizopita mbili, chairman wa Katolika alikuwa mbunge aliyekuwa hapa Chris Wamalwa, na timu yetu tulinunua shamba hapa Cherengani eka 10 kwa baba askofu mpya. Hiyo shamba wabunge wa Katoliki walinunulia kanisa ya Katoliki to build a home for retiring church leaders, including Bishop Crowley. And I'm sure we'll pull together with the nuncio, with yourself, Bishop Odonya, and all the MPs who are still active in this regard to meet this expectation. Bishop Crowley, you don't have to go anywhere. As your fellow Catholic, if that program doesn't work, I'll give you 2 acres of my property to come and live with me. Etaro y'omuraiwense asensemo ya Trans Nzoia nigo yagokiri abange ase baerera okwebwa kwabo ase egekegetambe gukwana omugavana George Natembeya nigo abolia omuraiwense koleta magendero ase county yo unabereka gukora ase county chinde. Chacha ambayo tuko nayo tutakueleza. Na dalili imeanza kuonekana tayari wakati chairman Askofu Archbishop chairman wa KCCB alisema kwamba Trans Nzoia ni nchi mzuri, weather ni mzuri. Hata alitembea jana akapata watu wako na mahindi, watu wa Trans Nzoia wako mahindi. Akasema watu wapige makofi, hakuna mtu alipiga makofi. Kwa sababu hatuna mahindi sisi, watu wako na njaa inamaliza watu hapa. Iko matatizo mengi sana. Na hii mambo ya Trans Nzoia kuwa bread basket, kuwa na climate nzuri, ndiye imefanya hata national government haijaweka mkono hapa. Sisi tunahangaika tu kama watoto wa yatima. Kwa hivyo ningependa kusema tu mambo machache kuhusu Trans Nzoia hii, Mheshimiwa Rais, na pia tutakuomba kwamba tukipata nafasi tukuje tukae chini. Maana zile sehemu ambaye rais wa Kenya ameenda, ukienda kule Mombasa imekuwa modern city, modern county. Ukienda Kisumu huwezi kuamini kwamba Kisumu wamekuwa kwa upinzani from 1992. Imekuwa nchi mzuri kwa sababu rais alikuwa anaenda huko. Nakuru ni hivyo hivyo, Eldoret ni hivyo hivyo, lakini county ambayo rais haendi huko kama hapa kwetu tunakaa namba msiembe tu. Oyo kabeire omugavana we county ya Nairobi Mbuvi Mike Songo ononigo amochirie obomo bwa azimio la umoja asogote babuna nigo chikura cy'umwaka uri itacyabete chikoibwa nigo amotogire omuraiwense Dr. William Ruto asogokora emirimo yaye asenchira endonge gwanchirira konde gwensi igotayo ase ababolire abamerani babo gwanchirana oborai bwa Ruto. Samoei Ruto. Supreme Court ikatangaza Rais William Samoei Ruto. Rais William Samoei Ruto akaapishwa. Chairman wa Azimio Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa pale akapatia rais mamlaka ya uongozi. Hiyo ushenzi nyingine mnafanya sasa ni treason. Lakini tuko na rais ambaye hataki kuchanganya uongozi na siasa. Njaa ilipokuwa Ukambani tuliona malori zikienda Kitui County, zikienda Makueni County, zikikuja Machakos County. Kwa hivyo tuko na rais ambaye habagui whether tulimpa kura ama hatukumpatia kura. Tinga kecho boigo oyo kabeire omobunge o Jubilee nigakwana nabaliki bamangana ase omubagani osarova abakakomochia abarai bali bagote babuna nigo oboibi bwechikura bwakorekanite kolende nigo ababolia kurigereria amangana arabakonye naboigo kogendereria ense ya Kenya bosyo ase aine kibuna nigo obochori bwetete naboigo nigo Kenya egendete kurigereria naki ereirani uchumi Waigo nigo aene kibuna nigo obomo bwa azimio la umoja butabete bukwerobiria bwikiranu anene mono ase ekiama ya Jubilee. You ignored all the aspirants of Jubilee. You never supported them, and they turned out and they voted for Ruto last minute. So stop telling people that election was stolen. There was no vote which was stolen. And if they are
That chapter is beyond us. I urge my leaders, if you want to be a president of this country, talk about 2027 and not 2022. 2022 is gone. I am here with the chairman of United Clergy, who is supporting this statement, and economist, and another member, standing member of Kamba community. And we feel as the community, when all these issues are going around, what will happen will drag our economy down. Just the other day, we got information that the economy of this country has shot to 5.6%. And what we know is that these leaders are now trying to derail that process. When the economy goes down, it is us Kenyans who suffer. We as Kenyans, we don't want to suffer because of a vision of one person or two people. So we ask them to stop and concentrate with their future. And like I've said, the Bible said there's time for everything. Today is time for Kenyans to look for school fees for their children. It is time for parents to take children to school. It is not time to take audit of 6 and Ebyombe nigo byesokire bene nabaigokuru obasemya gukyasa abantu igoro yo gonchoreria kwelire abakulinda ebitwetanane eme county ya Machakos nigo basemirie abantu buna tali gosimeka kwimete guoka kora tange ogonchoreria kwelire asebaganire abantu gwesokia asobonge elinde gotwara obumanyi bwekerengo kigoro mono ningi kebwenete gokorwa. Na ni muhimu ya kwamba watu wapate kuhusishwa ili wapate kufahamu uhusiano kati ya rasilimali na janga ya climate change, na haswa tukiangalia mambo ya natural resources na mambo ya environment. Ni vizuri ati kwamba wananchi waweze kuwa na ule ufahamu kwamba yale ambayo wanafanya kwa njia moja ama nyingine yako na impact kwa natural resources, na hiyo baada ya muda inachangia sana kwa hii janga ya climate change. Vile vile kwa upande wa serikali tuko na sera, tuko na sheria ambazo zinatuelekeza jinsi ambavyo tuko tunafanya kazi, lakini tunapata kuna ulegevu kidogo, na pengine watu hawafahamu vizuri hizi sera zinasema nini. Utendakazi pia pengine unakuwa na changamoto kidogo, lakini tukiwa na ule ushirikiano na vile vile tuweze kufahamisha umma eti kwamba pia tuko na majukumu mbalimbali, kwa sababu haki huambatana na majukumu. Abarai nigo besokirie bene nabo igokubaburia abamenye bensemo ya West Pokot gutwara omulembe butambe bakoragwa no muwaziri w'ekisemi Ezekiel Machogu Ombaki nigo aganirie abarai kurwa sinseme cyo kubwatrana elyo gukora emirimo emikirano. Kupitia kwa mjumbe wenu Samuel na gavana wenu ambaye yuko hapa na gavana ambaye tunaheshimu, Profesa unaheshimika Kenya msimu, umefanya kazi mzuri. Sasa ni kukaa pamoja, hakuna haja ya kufurugana. Sasa ni kuchapa kazi, ni kufanya kazi. Bali iko makosa kidogo, viongozi wanaketi pamoja, hata si mambo ambayo inatakana kutoka kwa wananchi, wanasuluhisha Arabu County yetu ya Pokot inaenda mbele. Ni watu ya boda, Kisii, Marakwet na Pokot, Turkana na Pokot, mnaibisha rais. Tulisema hiyo taibia iishe na iende na ile maka zote. For 5 years tulikuwa tumeua hiyo kitu. So we challenge the leadership. Kiongozwa na ndugu yangu Mheshimiwa Kajapin. Sanya hii wanaume na wanawake wenye wanaanza kurukaruka pande hii tanafika siasa. Endeni ongelesha raia. Ukipata waziri Kindiki ambaye juzi alikuja akapenda bunduki kwa majirani yetu Marakwet ya NPR na akakosa kutupatia upande hii, ambia hiyo ilikuwa makosa. Hiyo imeleta changamoto hapa, na hiyo ni makosa. Kama watu wanapewa bunduki katika Kenya hii, watu wote wapewi ama watu wote wanyang'anywe. Ndio sasa kila mtu akiwa na fimbo, unajua mimi always mimi napendanga wakati mambo yanachamuka, hapo ndio mnaishi mzuri. Wakati mambo yananyamaza, mimi sasa nitakufa haraka. Kwa hivyo nataka tuniambia hao wachipange. Wasifikiri kwamba ukipatia one side wale wengine nao watalala. Hata shetani naye atasaidia wale wengine kupata nguvu.
Magega y'omugavana we county ya Kiambu Kimani wa Matangi kubwatana nabara ibande imeye county yo asogoncherelie county yo anene mono omochi othika asokorusia ekigambiro stadium naboigo ase abantu bakwenigwa naboigo koligia endemero engao na kubeka ebinte byo byonsi amo ona nigo abamenyi bensemeyo barule ebirengereri byabo gokwana nigo baganire abara ikorwa sensemeyo koerera ninki barachigokolera endemereyo. Had an ongoing discussion with the judiciary and asking ourselves, can we relocate the premises of the judiciary from the town center and put them in a place that probably more agreeable with them, with a better accommodation and size, and we use that land for better facilities. We're also looking at, can we, for example, see what is the closest place where we can put our stadium, which is right in the middle of the town. And we'll be asking if we get a facility in a better location, can we utilize that land in a better way? Mipango ya kuiba hiyo koti tunasikia wameigawa. Koti wanataka kuihamisha wailete hapa. Wanataka kuhamisha cemetery wailete hapa. Na yote hiyo wanataka kugawa, wanataka kuitoa, tunataka kujua wanaigawa iwe nini, wanatoa hapo iwe nini na nani anaachiwa. Mimi ningeambia mheshimiwa wa Matangi ndio gavana wetu. Na Alice Ng'ang'a ndio MP wa Thika. Na ma-MCA wale wamesikana pamoja. Hakuna kitu chochote itaendelea bila sisi kukaa chini na hawa tuongee, tujue the next ni nini inataka kufanywa Thika, ile masaba watu wanatolewa waleto pande hii, tujue ni nini maendeleo itaenda aje. Wamatangi alikuwa senator miaka 10. Alice alikuwa MP miaka 5. Kwa nini kitabu waje kuwa amejua hizo vitu kitabu sigikuwa simehamishwa? Haba menyibe county ya Makueni nigo baboligwe gwesokia asobonge elinde kolingoliwa oboroire bwa kansa bakoragwa no murugi bo mugavana ime county yo nigo asemire abamenyibe county yo obuya bwo kolingoliwa mapema. Personally got tested, and I hereby call upon all Makueni citizens and Kenya at large to come forth and get tested. Let's not wait until we get to the very severe stages of cancer, which can be very dangerous. I want to call upon everyone to embrace the global strategy of the 90-70-90 to accelerate the elimination of cervical cancer as a public health problem. Ili tujue mambo ya kansa, watu wengi wanasikia mambo ya kansa lakini hawajui kansa ni nini, hata wafahamu. Na wengi wao tukiongea na wao wanasema hawajui hiyo inaitangwa kansa. Na tukiwaeleza tunawaambia kansa ni ugonjwa mbaya. Habange nigo babire bagusiria obugima bwabo naboigo emibiro yabo kegotoka asenchera etamanyiri kolengana n'obutukini go bwabire bokoro kibuna niga abantu abange korwa omutenyi o December omwaka w'ekirububere 2022 oika omutenyi o January omwaka w'ekirububere 2023 nigo butuki bworo kirebuna nigo ebintu bitatu byabeire bikoirera abange gusiria obugima bwabo nabagingo kwariga Nelia oroboti orokirano. Abange nigo babeire bagusiria obugima bwabo asenchera yobotutukano kolengana n'obutuki bwabeire bogokolekana nigo bokorokia buna okongusana na igoro yendemero obwanchani nabo igo chisegi chegenga ngati ya biria beirere abantu gusiria obugima bwabo kumulekera omutinyo December omwaka w'ekirububere 2022 goika omutinyo January omwaka w'ekirububere 2023 niga abantu abange basiririe obugima bwabo asenchera etamanyiri. Respondents in their statements stated to have assisted in moving a metallic box that had been stuffed to the deceased body from his place of residence to a vehicle.
Korigereria orogongo rwa Gusii nigo mugaka we miaka 50 amuitete omwana ye we miaka 30 kubwatekana no kungusana na igoro yendemero imeya igonga ebunge ya bonchari chitariki 5 omwako yeiga. Stanley Matundura nigo aikobete goika asigeta seni ky'abanyanyimbo magega yo gukora egikorekyo. Omuchando opita na isano rega sana mbabu atumurembe no nyano kunya koiranirio kano kunya kurutana emioro no kunya kurutana ki bana bamenyete igo nigo ntore nyumba to antekera mbauti tobwe bikuru umako na ndana ki kala kirangeretio tego nki kali korora batoire machonde batoire pita dali nyore to soka siko ngapita uchire machoni yani machoni uchire pita tokotirego ya pita motugo likasieli amanye kane megoko lise lyo ko sendro migorano kombe bwakire bona lende tukasonja kusonja bitaka to kinga abantu bamenyate babire batatu gaki amalembe no ganerio tali mamenyokani uko karioka maswa tena maroshi otemira simachoni otemira komenya kirasi mata atubata motageti chinsa chiranga sana na hali nkonyore simi wochanga he motebi segere boyendrose paka bagambi barora serikali chiro ngosto goikaga anga 12 china na ikaga nkonyamuka muno mintakale kwa na mori nkobo nkomurange nchugocha pasta twalenga komo kurunda gocho kumubuli ngakibono sengi kiyalenge okamataibyo wepita kwete moche liale Tinga kecho boigo ime county ya Nyamira omorokia Ezekiel Gitangwa we miaka 45 nigo muberoye otogete koboire carpet kobisire ase nyumba yenas ona chire nyumba mpaka sumo berobekire enchera kenyiro gokenyuko noko nyoko ligererio ise kuri ogotio akenyira rusiri chiangara liliero abutoire kerase yani mpaka gothano no binadamu omuntu muno uri ogwitenjera omuntu muno uri ne seitani uri ne nyanga gwenjera iteto mwalimu enchere be mpaka otagani kora chinyama akibone bamurangire tichuma saa 4 bakamoira igo bononyorekani gokweto twakumithie keneke konaye Chitariki 3 omutinyo mutangani omwako yeiga nigo mubere wo mwegereri bo bwene bwo mwanyabanto Edwin Chiloba otogete gotugutire ase para ya Kipkenyo Capting eyogotoka ime ya Kapsabet county ya Uasin Gishu korengana no botuki nigo bworogeti buna nigo asiritie obugima bwaye asokoborwa kwembeo. Tulipofanya uchunguzi kile cha kwanza tulipata ni alikuwa amefunikwa mdomo na mapua wakitumia longi ya jeans. Pia tulipata kwamba alikuwa amewekwa socks kwenye mdomo kufunika mdomo ndio akose kupumua. Hatukupata majeraha yote. Boigo asensemo ya Borokia Bay University nigo emebere yabo yatogete ase chinyumba cy'abasani babo. Phyllis Chepleting we University ya Karatina nigo muberoye otogete ase nyumba y'omusani oye ime county ya Nakuru. Chingakecho oboigo Victoria Mdhoni we University ya Kenyatta oyobolete chingaki chesuguku nigo omuberoye otogete asensemo ya kahawa wendani Alvo House. Kubwatekana nebikorwa ebyo nigo ekyombege kwegerera obwene bwo mwanyabanto kyabetege kuikirana asorogongo rwa Gusii gusangereria ebirengereryo na kugikeria ebikole ebyo ebibirire abantu gusiria obugima bwabo no tole busongo gaiga ande ntonyola ribaga tutare no ngo Nyamira kurigereria mangana mange turocha gendere to kolekana gaiga Gusii ingana elimo kwa ase okurwo mufano abantu igo bagenderete goitwa abana bakemwara goitwa bare paka abandi bakurusiwa maiso abangina bagoitwa ebyonsi na bitu akiri kubwatiga igase county ya Kisii jinsi haki inavyokiukwa na tutatumia hiyo information ambayo tumepata kutoka kwao kujua kubaini ni hatua gani inatakikana ichukuliwe ndipo haki zao zilindwe vyema. Abarai nigo besokire na kugikeria ebikole ebyo aseba bolire obulendi bwekerengo keigoro mono. Mimi nataka
condemn in the strongest terms possible these acts of cruelty, inhumanity, and so brutal murder of a human being. Now, security munisikize. You cannot convert the West Mugrango constituency into a killing field by criminals. Hii maneno imefanywa kwa constituency yangu hapo Gusii. Hiyo maneno mnasema ya principal Rangenyo imefanywa kwa constituency yangu. Na hapo mbeleni mwanahabari Francis Kainda Nyaruri pia kutoka constituency yangu pia amechinjwa kama huyu mwalimu amechinjwa, na hadi wa sasa wale waliofanya haya hawajapelekwa mbele ya sheria. So Mr. Commissioner, as you deal with this thing, there is something about Nyamira that serious crimes of this nature never get to be sorted out. Commissioner Mike, don't be one of those commissioners who will leave our county with unresolved matters like this one. I want to challenge you to do what it takes to have this matter concluded. Na Mheshimiwa Nyamoko, naomba kama wabunge wa Nyamira upange twende delegation kwa Professor Kindiki mwalimu wangu. We want to plead with him to sort out Nyamira security issues once and for all. Kolende nigo amabole ichire ningige kogera ebikorwa bunebyo bigokorekana anene mono asorogongo rwa Gusii. Usema namna hii hapa huku kwetu Kisii, sasa Kisii na Nyamira iko ni kama iko mapepo imekuja pande hii. Siku nyingine mlisikia mtoto alitolewa macho huku Kisii, mwingine sijui akaenda akaua mtoto yake. Sasa mnaona hapa iko mama ameua an innocent person ya moja familia yake na watoto. Hawa ndugu yangu wametuita hapa tumchangie. Kolende nigo yaene kirigwe buna nigo abanyanyimbo babeire bakobisa abo bagokora ebikora ebyo. Kolende gotuka nonyane kisimi kigotumeka nigo cyarorokanire koba eki abantu basiretie obugima bwabo kare. Mizo nao watu wa Nyamira wote wanajua mama Marian iko. Ni heli askari wadogo ndio wako na hiyo mambo wanafikiria. Waje watolee kama ni wananchi waseme huyu mtu ako hapa. Hiyo ndio itusaidie. Kweli wa mambo wale ambao walikuwa wanahusika bado wako hapa nje. Na wako mbali na sisi. Ubuna bo maana boro. Because niliambiwa hata zile simu alikuwa anatumia ni za watu ambao walikufa kitambo. Onomo ndo watu bokoro bonge sana. Sisi mijiria yangu tumia hizi stories mnasikia imefanyika hivi na hivi. Zingine huwa zinatengezwa to cause more confusion. Bona nigo ebikora ebyo byagikerigwe asenonya nabo biri byayikire gokorekana obotuki bweme bwaganirie gokorekana. Maombi ni ile nyene tulikuwa tunataka commissioner kwa sababu kuna kifo ya mwalimu umekuwa mzuri, hata marafiki wamekuja wametupea pole, lakini tunataka tujue kiini ya kufa ni nini. Kama ni corona watu wanajua ni corona. Kama ni askari amepigwa risasi tunajua ni risasi, na sisi pia tujue ni kitu gani. So we are going to focus tushughulike to make sure that wale ambao walimchinja kwa hili the family can get justice. Frida Kerubo, Ndizi TV. Manche muliye kurwa soro botiro ni onaikire omweli obwo mangana maye kulende ngo sabato basa usikato basa konyegera chikoraga chinsa isato ayona mangi no nyara senchira yo wekiranu buno koletoranere John Kebati inyora sense mo chiche mitandao asense mo ya Facebook na bagotonyara gwitra Ndizi TV News Digital na biga sense meri ya YouTube na bagotonyara gwitra Ndizi TV News asense mo ya website na bagotonyara gwitra www.ndizitv.or.ke magech kamera sokone kibuna ebicha na boigo eliogire wikira sura senchira ya bene nere petronira mukeira tobe tukubwatenere Joshua Auta asinse mochi biorokerio na nchelia ne Frida Kerubo nkukuganilia obuligerelia oya.